Yabona lo ukuphethe la. Kufanele mina njengoba ningafundile. Niyabona la. Ukhulunywa ngesikolo sangasese sasebusuku esifana namakhehla afana nanje. Hey. Unkosi la ngena ijazi etshwalo lwemadoda. Isikolo sasebusuku Sibeko. Hayi bobu uthi uyadlala wena. Ngitshaneke lemfundo oyithole ebusuku ke. Emini bese uyisebenzisa kanjani ke chaza ke? Uma uphambisa isandla umnyama uthi ubona kanjani? Angikhulumi kwabomnyama stupid. Lumela mbunjathi. Yebo mnumzana. Manje ibani le baba? Usihlasele ngani ke wena mnumzana? Kitlile kwani ukataba sikolo. Hey, baba, wanianza disappoint man. Uzwile kupona insimbi yakale yathi karen or impempe yakale yathi uthi uzongena esikolweni la. Habo. Wena ke mnumzane uzofundela lapha. Ngibatla hoba veg. Eni? Veg. Ngaka ya diphoofolo. Ke batla hore hantja le katse le tong ke dikula. Ke dihlatsisa, ke dipeita. Peita. He. Ho jwalo he. Wena Mantwa. O ka ba mistress ma'am Mantwa. Onka. Wena silla. O ka ba minier. Kizeng minier. Now is a mistress ma'am Mantwa. Triple M. Jole fuki mratua. Re tlo patalwa ke department ka pa kwena. Department. Inwa wa puta jwalo. O bona ke Mantwa. O ske wa kenya batho ba ke se ba tsebeng tabeng tsa rona man. Hao. Mamelang he. Ke ba ka le ma teacher a hwa ka ho fetisisa. Ma students a ne ha tswa ka classeng aba etse ba signature. A se khoa he a se tsaka dinko. Ha ba tswa e be tsele fela. Hi, hey, hello, hi, bye bye. Mfuke. Kuleni mfunana nawe. Nami ngifuna ukuzofunda la, ngifundela ukuba uMandela, yabona ungifundisa nemathi bajayi. Lekho. Aneboluka ho tshwana le ntate Mandela. Uzonukisela ama student ngotshwala badakwe nomkhaba wakho. Badakwe njengawe. Yapha. Yabona ke nansi into ekufaneleyo kuyo yonke lento lena kuba imfundo undoqo. Yabona ke inene ngathi ke ndafunda ndibe ilanto enanqwenela uba iyo ndisemncinane. Yintoni leyo? Khangela ngosikazi ndibe ngujoki ndimlo phezu kwazo futhi ndibetha ndimkileLephi khona lo hasho lizabe likhona lisindwa nguwe libaleka nawe. Hayi nkosikazi yabona lamasha abhikileyo anamandla thwala noba yintoni kunjanje uyabhatalwa xa ngujoki. Wena Mfukeni. Sisikolo esinjani esisikolo sakho singenayo iHOD? Ngifuna ukuba iHOD yakho as far as I'm concerned. Chawe. Ha ke ba kufa position e class jwalo chawe man. Ke ba tlo nyolla. Position o mangane o tla thona ka dipampiri fela mabare. Ke ba ka position data, position e uri o be le tsohola ka wena he. Go be vice principal. Okay. Hayi Mfukeni. iHOD ngumuntu ophezulu kakhulu esisikole. Yabona mfundi, iHOD kafana ucinga. Head of department. Madod. Akaniyeke indaba olokhuni bangekhundla zoshodi lana. Asisebenzeni isilungise le ndawo. Hawu. Sophie. Right. Lugile. Banke mra bwaka. Dumelang bane. Uxolo sisi. Mistress ma'am Mantwa. Okay, mistress membandwa yintoni banei? Thina asingobanei apha. Sibadala silapha nje. Uxolo sis mistress nani modishana ngoba late. Khuluma uyaphi jwa? Bendisayoboleka ityepsile nale bhatyi ndithe unobhobho ayazandiripotela. Kulungile, hlala phansi. Next time usare nako.